Rainbow Mizo Channel clear to te chibai vekule voin hi December ni som pathum Sunday ania kan video clear to zongjong te voin Sunday hi pathian nen lim taka hun mang turin du sakna kan hlan cheu ani US in than thu buai kal zela big tech khovin vote diglo omanga soina lamle an khol lam afel lo na omanga soite an khwa khirna til tiala President Donald Trump chu Twitter lama athu chu rang react phal anilauti an puanga Donald Trump thu post US election nena inkung kaina nei vote diglo le in thangna thiang hlim lo le vote ruk na chungchang a post ta chu restrict aniti nizan khan an puanga hat lopek emo like emo forward emo retweet le comment te restriction siam ania ama follow in lo mani chuan in Twitter account kha thil in da hnem to delete emo suspend emo in lawani chuan a post share mai kha in du tok angai to don ani tin khang tina zongjong kha disable vek ania in click khan video alan ang hian hriat tirna alo langanga mase hei hian a folin a dan vek lo awangin in tinuna in forward pal chuan in account tan apoi thaidon ani heiba ka hian Google Facebook le social media tangte poin khwa khirna an kalpui trandona nizan khan US lama ka thian te pani chuan an channel abawani ti miron hrila YouTube lam thangin khwa khirna hi an kalpui tran ni in a hriata mizo trong ngeya soi ho turin kanin ngen chungin sap trong ron mang hi kan nei le zau thina kanin ngen na video lam an lo en lo ani mai thaya chu wangin film khurthu hla member ten kan soi ho na en non le thei comment na lam kan khari dona ma se kan video zongjong hi premier vakin ti chua kan tum thunganga live chat tai ro premier hun chunga chuan kan soi ho thei thrin thung don ani tin soi ho zui zel du tan kan telegram group lam ala nung veka member ten kan ngai dan soinan ron open ani toa mase kan video link ero dalu kan rem ti don lowa video description a hian telegram group link hi kan lo da tel zelanga join du tan join zel thei aniang nizan lama khan Biden victoria puan ani turchu dulovin Washington DC a daudalna kongzo run pui nei ania state franga kongzo hoi hotura ro mantepo heta hian lokala lotel vek turin an soma a khanhrana kallovin DC a hian ronjom ve turin anin hriat tir hloma state franga tangin ankal khom nual ani he kongzona Pennsylvania state atanga kalve tura chuak putrama thlop tu mi za chuang fe ta chu anlir theile baste Pittsburgh a lodan ania anlungoi lo hlea video lama alan danin sarkar thupek awanga lodang niin alanga hengzinga mithen khat ankomna chuan poi khoi turin kan kalawa konga boina siam zongin kan omlo boka mase he sarkar hian Washingtona mipui tam takin kan thlopna kan lan tir tur hi andu lowa mi atlem thayang ber kalse andu ani tia soi an oma thren khat chuan media lama te social network lama te le kong tin renga America mipui te hi min dang chep ngala kan digna chanvo chu zalo takin min chu sakmek to ani antibok hengzinga mipa omve te chu indo dalin kaltlang lui intu memtia an zona chu pathian ring tu kan nia boina siam turin kan kallawa minlo danta ka wangin thatakin an thu kan oi mai ani mase pathianin heng zongjong chunga hian ro arelani ti kan ringa kan ti vetur amri lawa kan pomani antibok mithen khat chu an thinrim hle maya kan zalen na min ruk saka mindang chep tial tiala tharum nen kan beilet ve angai donani antibok tichuan heng mi te hi disia kongzo runpuya hian antel ve thei talo ani an thobber putrama ala jamlo hlea ne na hi kanla changai don ani tin Dipok Times a hrila atop thangin kan bayanga ne na changtu jok hi kan phut ang hian an endik ngeyang tichuan endik ani nuwa hian kachaklo ani photchuan lom takin kapomang atia mase heng kan thu buai ken zongjong hi en fia dulawin hubbo antum charchara katana mitrangkai
keima do dal zong in an lo chea in thlan na hi a fel fai don lo ti hi ka hresa towa chu wangin dak kaltlanga in thlan na in thon kwalvel kha ka du lawa ka do dala ma se karin phak bakin thil thlen dan aduam lawa kiltina kami te ngai chu ka chian na tur lam ngai to in an lo tham lungoi jok sia ma se pathianin na satakin min puya chung mi pam ham te diklona hailang tur chuan mitam tak min phatsan tu te aya tam fe jok min pe a in do na chu kantran don chawa ne na po kan chang don ani atibok Washington khopuya hian ni jana an kong zo run puya hian mi nuai chung fe an kal khom ni in report ania azat an soi theilowa mun thuma hun man ania US Supreme Court tuala mi pui tam tak an pung khoma an thutluk na adik lo ziale an doi jeb zia soin an au khum na salhea mai chelamin an huai hotle an kai khruina in mundanga hunman ani boka heta bo hian an tam hlea mi engemaza tin thu an soya thren khat chu khopui chunga kongzoin an kalmup mup mai bok hun an man na pui bera hian do sante siamin thu saitu an thahnem lea helaya local ta hi miro pui tak tak anom nual maya mi pui zinga an oma media lamten an ron thur chuaknal nal hloma company lian tak tak le group lian tak taka chief executive officer te anom noka sipai bang engemozat an local boka amal mal chuan an kom na hi kan soivek lawanga an soitlang pui hi a hlomin soi kan tum don ani heng dodalna kongzo pui anaya hian Joe Biden victory ani na hi kan pom theilowa ruk mangle sa khonei lo ani antia CEO local ho hian nidanga chuan an la tel ve ngai lo ti an soiloma ma se media te nau zo kaltanga kan thu hriat atang tein thu dik kan hrachiang tel tela shalin kanom me kani ti hi kan poma kan digna chanvo kan du tak kan thlan theina chu an thrala mi puite zalena in chu sakna ania mi puite tan le president tan hian nget takin kan din puitlang zel don ani antia an kom zinga pakhat hian kapa hi sipailal tak ania min thi san to adam lai khan kan ram veng him tur le sipai tha ti chak turin president kalto te khan na an thokne ati thina putrama hian nasatakin kanram veng him turin sipai te athuam chaka sipai pakhat thina po ayan liam ngai lo tin min hril thina kapa athi khan hriat rengna tur aron thona ka korma ahi katara he ka in thuam na hi kapa thuam no ania angai san hi diglo taka paithak antum na hi kapa mingin kadau dalani ti kalantirna ani atia sipai form hain aron kal ani mimal ankom hi antam ema ti hian khai khom to maila president elect anga chalmek Joe Biden hi engtika ma laklu ani kan du lawa kan hlotling emo kan hlotling lo emo poni se atop thangin kan do dal don ani anti ani tichuan he kongzo hi ruk na hi topsan ro tin aming hi antar langa ma se thak thleng lein Jericho kongzo pui tin aming hi anbel tela pastor engemoza tin thu ansoya Catholic kokran lam pui thiam panin mal somna ansoya thucha anrun soiboka akhat tokin laltong trai na mangin antong trai deu rang boka national security lama an how tu te sipai lama an how tu sang takte radio thupuang thin te company lian taktaka CEO te thu soi ngai thak ania heng ho thu soi hi atlang pui hanla khom leila Lieutenant General Michael Flynn thu soi bik hichu aming lamin han soila ani hi US Army Lieutenant General niin aban san towa sipaya atran chung zonga counter terrorist lama an how to luber ani thina former national security advisor ani bok ani hian in thanna khan ka o an ngai thadu lawa thil diklo taka ti tumna awm ti president nena kathena ahim lo thai tin adu lo zia asoi chuak ngala ma se ahim zia le FBI 10 anven him thai zia tele police lam 10 anven him dan turhlir ansoya president tan khan ti ngaina awm talawa chung ka hriat tirlok na le kathil man chua dan da chu putrama dan thrami te tha ti chak turin ka mang dona
pathian nen in do na hi kan ma chon don ani thil diklo tam tak fin fia turin enge kati don loen ula January tha hian president thar lom lu na hi aom ani chuan Donald J Trump hi ani dona Joe Biden hi tuna media ten dot le alamin president elect angin Victoria an puanga tun hi US history a thilpoi mo ber ani dona he thil hi khreng ro kan ro rel na in sang hian tunge president ni tur ti hi an ngai tu du lawa keima ni mi puite hian tunge ni don ti hi kan rel mai don ani atia an ma ni nor chuana tur hi kong tam tak awmani kan ram dan pui hi hun kal to zong zonga la thleng ngai lo le nakin zela po hriat reng ni to turin ram dan pui hi an pong suala chu chu kan khreveka ma se kan president vote tu po kan khrelawani hi ram khrang ten engthil dik nge kan ti don ti in min thira khovelin chutiang chuan min thirani ti chuan tuna hian ti tur dik tak chu kan nei ta chu chu dik taka soi chuan Donald J Trump ta nilovin United States of America president ni na chungchang le aro rel na chungchang zok ani atia kan vote aluta ma se achuak le a tuin nge chutiang chuan lo chhuat tir kan hria Jericho kulchunga ai rugna le thamna tam tak an lo khoi ani thudik tilang turin mi puite hian lo kan nei lo angaya thudika wangin kan huai sen angaya ti chuan thudik chuan dot laka ro pui takin nena achang don ani ro rel na dik chu kan nga ka ro rel na dik chuan chin dan thalo le in bum na laka nena ro pui takin achang thrin ril rudik na chuan ai rugna laka nena achang bok thina thil dik lote chui chiang turin an nora an nge na enga tinge an ti lo enge an hlau eng thil laka nge thuruk an nei thil enge mo thuruk du an nei ani kan sipai te hian ramro pui kan ni thainan hian enge an ti thin an nun na thapin in dona muala an hnung tol ngai lowa khoya emo mi tu emo tha tumna haoma second railo te chungin an zuang chuaka no pang nun na te an chan him thin chu chau chuani kan thil zir chu chu tiang ril ru mi puiten kan puta wangin ramro puya min siamani ti chuan tuna hian in dona kan ma chon meka heram tan hian tharau le thinlunga in dona kan puanga chu wangin ne na kan changdon kan hne ngei don a chan chu thudik lama kan tangani pathian in malsom cheuro se atia athu soi dang le a chuan ai rukna in nam noi mainstream media te hi loen to lo ula ne na kan chandan tur hi rampuma sa khomu mal nei lo democrat presidential candidate le president eleka angai Joe Biden hian oval office a thut loin beisei lo lo ro se thudik kan hai lang dona mi puite lo mangang lo ula in ao ero kan tha ti chak turin kan mamo ani atini ama hian voi thum vel thu asoinona asoi khrang te asoi poi mo lai kan ron lakhom ani pastor le catholic khroi tu lamte hian an soi tlang puile an soi tamber chu khovela hian lal pakhat chau awma chu chu Donald Trump emo Joe Biden emo hi an nilowa lal ber chu pathian ani setana tir ko ten kan sa khuana thengin ti chiat tumin ma an la ma se ko khran ho hum him thin tu chu pathian ania Jerusalem kulro pui takha ti chiatin awma ma se tung ding le tu chu pathian ani trong trai zelang u tin mi puite an soma melma telaka Jerusalem kul baina tam takte ril drama anom thlenga melma ten an hual be nuwa chuan chan chuak tu kha tunge ni kha kul chunga mi te chan chuak tu kha pathian bok ani antia chu wangin kan kulro pui takhi ti chiat tumin setena tir ko ten an be meka anni aya powerful jok tharau thiang lim chuan aphal lawa kan sa khuana kulbang ti chiat an tumna hi threin awmanga mi puiten zalen na kan nei ti chiat an tumna hi thriadarin awmanga kanin ngana dan pui ti chiat mek ani hi zom khomin siam that ani anga kan ramro puina in ngana hi pathian ani zia alo lang chuak le ang an ti ani tuntum an kongzo pui hi pathian thu deuh hlir an soilhoma
US pastor lar mai Reverend Kevin Jessup aron telvenol maya ani hian Jericho kulkha Israel de tan khan ti chiat rual anilawa kulro puile nget tak ania ami cheng te po million tak tak lir ani ma se kha Jericho kul ro pui kha tuin nge ne sak Bible chuan pathianin an he sakani ti kan hua Israel ten Jericho march anaya nisari chung ankal huala beram paki an hama pathianin ati chimsak ani atia chu wangin kan ti ve tur chu tuna kan marchi ania kan tong trayanga he kul hi pathianin ati chimlai kan thlir don ani atia Bishop Leon Benjamin chuan he thu soi hi ron soi chun zomin mixing ral thuamte nilovin pathian ral thuam kan mangdona khongain kan thu ziak kente kan melmate kan dodal na thu in ziak na flek kha tlom takin ida niamangutin angena anthil ken le thu ziak te chu anda bawa pathianin mintho sakdonani kokhran sang pathian rongbol tu ten thu an soi towa kokhran te hian kan in thlan na hi kan pom theilowa mi puite po in pom theilo ani chutiang bok chuan pathian le tharau thiang lim poin apom pui theilowa ne na chu kan chang towa an na tho tur hi lo thlir rengangu Jericho kul ro pui achimang khan ti chiat vekin anom donani atia Bishop hian beram paki aron kenga ring takin ahama ahom zo hian mipui an au durdura kulchu achim don ta kanram in ngana le sang taka minchoi sang tu lam hi hoila trong trai in pathian iawang u atia lal trong trai na mangin an trong trai rol dol duala radio host Alex Jones an thu asoi ve boka hepa hi mainstream media ten athupuan antong fothin kha ania President elect Joe Biden hi sakol lo chona bulturani sa khomu mal nei lo ania China nen inzom na thuk tak an nei ani atia afapa nen sum don na an kalpui duna an sum don tamber hi China tangin ania chu chuan sa khwa zongjong adau don ani tin putra mahian vote zanhi somthum panni a mumeka chu Bible number omzenei pathianin athan chua number ania amalte tea belkhom hian pasari ania pathianin apuile dona nenaro puitak achang le don ti entir tu ani atia Alexa thupuan hi ama poin soi a hloin an ngai thailo hle to ani an kongzo hi kan en chuak vek talawa kan en china thil thlengte kan han report ani atirlama hian Supreme Court tuala pungkhom hi an tamna samai sia an auna sa in an dem thu an soina sa luchil antum emitin social network then khata anin zota an soizui nual boka ma se an luchil ta em lowa pathian thu an soilai hian mipui tam tak pungkhoma ama thlop tu ta hi Donald Trump hian helicoptera ron thlok kwalin athlop ani ti aron lantira voithum velai helicopter pani mangin an ron thlok kwala mipui ten flag vein an lo lom hle bok ani live chat lama chuan tual chunga indona achuak don ngai tin comment hatam hlea Army Reserve Chief Warrant Officer in thu asoi boka atop thlangin an thlop zeldona engkim ti turin atan hian kanin peireng ani atia tuntrum in thlan na hi kan pom theilowa tuna US President chu Donald Trump hi ania thunei na pum hlum ala nei renga adot lia President turpo ama thau hi ani atibok live video kan en pa heng thu te hi kan lelin ania kan lelin diktok lo deu awm palmai theya tin asoi tu le an thu soi hi ani lo jok soyanga da palpo thilom thei ania chutiang chu awm palani chuan in hriat thiamna kan ngen ani ti chuan heng mi puite hian enge an thlop ber chule kan video masa kan soita kha ani anin beina hi thiam thil rang vorin in beina so sang tak an nei meka putrama an thloba ka ti hian mi puite hian USA thu buai ngai tu na sang bera just telaka na takmain pressure an siam meka heti lai tak hian attorney Sydney Powell chuan athu buai hi rorel na in sanga hian alu pui ve ta chia ani NTD chuan life apek chulai hian people weli thu buai hi alut ve mek ta e tin anron soya
voin lama Depok Times lama anron soi chiang tabok ani hian thu buai om dan zongjong chu choble chelin ngai tuang hal turin angen na atheluta US dan pui khrang khrang be chanin angen na hi athena tichuan ama thu buai state court in a rejecto in thana tana ankhol man diklozia asoina le akhin nakha a zongjong nirilovin Wisconsin state bika athu buai kha aron lu pui ngal bok ani Giuliani le Jenna Elliston anlaron lu pui vele don boka ma se voi khata nilovin pipa weli thu boy hi engtin nge an don son don ti an ngai chang phot dona an mani in hrileng mek an kaya wanga har satna an to bok awangin tunkar thar chawa hian thu boy hi lu pui tan an in be saiti kailet mak inani chuan asoi bok hetila hian Joe Biden chuan a cabinet minister turte athlang fel chhozela White House staff turle press secretary turte po Biden hian alo rot fel ve mek to bok ani president eleka media ten an pun mek Joe Biden hian ama puitu tur vice president Kamala Harris tilawa chuan president nungzui tu le rural puitu ber White House chief of staff turpo athlang fel diem to boka US Secretary of State turpo a pick up feltoa Biden transition team 10 new administration atan in both saina an local puive mup bok ani ole tunatan chuan kan du tok le phot mayanga country puileng mek laka hian lo film khurula kan film khurna hi kan himna pakhat ani ti khethar le thawangu ti chuan Rainbow Mizo channel a hian chanchin thar dangnen kanin tong le theu don nia voin Sunday pathian nen lim taka mangturin du sakna kan hlan theu a cheu